phala khai re itum na one thing ena yearning na shudui itum lik satsang mi ha hai itum sha pi hai re yearning ena one thing hi 2018 to 2020 hi wi tikan term hi li ani pung phala ke na kupsang hai ne one thing na Mumbai hirapam laga awe PhD kupsang hai re actually lockdown hi maram sa laga teo kha makupai la laita khle thalalla more or less kupsang ga hai khan chena yearning na la hirapam laga awe merchant navy ana course la thala ga ra hili ala kupsang aura actually lockdown ina knoi the final hi teo ka session khai ne kha thalalla ara hili pam jing pai maning thu ko da yearning sim ung hai re chena kika one thing la coming Saturday li agar we posting ari Mizoram li transfer bahadli bahawra jile here ta nani khani na li le silak en odram rak na thu klei thumli ngiyol la ka shepa sak ngrum hi changkat ring phai ang sin lai thum tikan ring pam la ka pheng rum da kharchan chung sang rum haire ari ba trak ma hang le mara ka thalalla church ashangbu we mathun sa da nani diring phalak haira kho ningsina haira kho ji hi hang ji phun le sim khurumi ping kala church ram na sai ko ron la ka tom mi la ka se ha sa mi la ka nani na ji shirokra ka khui hi tpcm wi banga chang khat ta hala ka hai kala so khmi atam sala ke ji hi tat lui da hangai hita ta sa ta nani wi khnu kli sa ba ki ta kle mangawi sa ba ki ta kle phekar hi la changkata so coming sarono rebran than milakrono kji hi ithmei se ha ka sane ina se ha ma sarang laka hunna ka certificate ka pasok one thing we in ka pasok me ge Tangkhul Baptist Church Mumbai certificate of appreciation in appreciation for your untiring dedication, sacrifice and faithfulness to the ministry of our Lord Jesus Christ in steadfastly and faithfully serving in the office of deacon board for the period of 2 years, that is 1st May 2018 to 5th July 2020. We therefore with sincere gratitude present to Mrs. One thing Ramroar this certificate of appreciation for your service on this 5th day of July in the year of our Lord 2020, signed by Pastor Reverend Gleever Lungleng. Kala yearning winner Tangkhul Baptist Church Mumbai certificate of appreciation in appreciation for your untiring dedication, sacrifice and faithfulness to the ministry of our Lord Jesus Christ in steadfastly and faithfully serving in the office of Sunday school teacher for the period of 3 years, that is 5th February 2017 to 5th July 2020. We therefore with sincere gratitude present to Mr. Yearning Shirik this certificate of appreciation for your service on this 5th day of July in the year of our Lord 2020, signed by Pastor Reverend Gleever Lungleng. Yearning he 2017 to 20 Aruri Rasunde he Sunday school Oja Satsini. At the same time, Tikan Port member Hagasahi 2018 to 22 years. The energy Mapa Shok Leka, our service at the Tata Sarau in certificate Kanija Likamine. Hit at the Sata Hiranga Sakra Long Hilly. Pong chung kaina so coming saire aruila zabakita kleila brana maya mi lekaitum sagrum lui kwai sase kala pam ngate da thai salalla nathum na khwa pam chi budi kristawi shepa ka sa mathai lap lo kala lang me da Tangkhul Baptist Church Mumbai we part of the church we need ji phaning la kana tum khwa chi budi testimony salakrono ji hi to me se hane it we wish ne atum hunaka sehasas legishina pending ga haya ba bra narawi tumna arwi atamit ran
pong chung khoi wang se ha sai na li ning shie ka chot ka sak ka chung khra la nan na I thum li mano tha hai la tam chi da naw mi ching da la ye chui alung li khorum khwai opportunity la nan mi ye ka la I thum apam ngatai da pam salala na li lei ki shia no yaw naw ka chung ga hili hai mi da church Twitter kar ka sa sinalupa lan la tithes aina offering aina Thanksgiving mission pledge apong ngatai da khwira da khlai lang mai khar da uklung nali chikat da ka shepa sa da khlai no ya naw yaw naw sai ko reli no I sok mi matai mi da ta shung mi lo praha nali ning shie lan dila no ing sa da I thum mi otram ngat su da khlai kala church hi ran sa da khlai hi alung hilim apung pha mai khar da sat ni sak mi lo ta se ha sa da le heta ta sa da aroi pung nira sang khai sai ko ro la no I pang li or sang da nali khorum da ma sot mi lu shi le kho tai lak kina pung I thran no I raw one thing ram roar an na hili shepas rasal la ka apong ga chung khaina church wang so coming sala khaire praho na ali tam raw da shim la pang nga sak ka hara ka pha nali ka thaya ka hara samang khang sak wi wang la ning shi la marar man ne praho na nga chon mi da arui la aniwi posting ka tharli ba ki da khlai hila praho nawi mangla ka thar na ka chui mi lak lo ka tharak ni klam them na situation hi wa lung hili itum na ma ka thai miram mizoram le asang ki da khlai hi praho na nari da nawi mangla ka thar na ngaran ping hai sang sat mi lak lo ta se ha sai praho ngai yer khai la ka ngai lin na shong fu shem khami ka la vibra tha ta shiu kli sat da la ma khnang sak ma chot ng sak da na atam ga chi ta na than khami nga khami chi ya chu a chi la e thmai vibra ngai cha kho chui wang ai na ani pray ga hani na apam de wa khwai ran da khlai hi la na chingri na than ba mi lo so khami wi alung li mirin ga thar ho phok la ka mathang manga ba khamai ji sala krono ka ji thmi se ha ka sa ne a we research we teo me ka kup sang khwai le dak le ka tong hi la noi pang le hor sang e na ta cham da ra mai na kup sang sak mi khwai na chon mi lak lo ka ji se ha sa da le ka la noi raw yearning na la hili pong teng de otram ga thie ti kan noi ga chai li ka la naw rak mi noi tui tam ji thei la ka hiran ka sadra ka hai hi ka ya kha ning shi la ibra hi noi nali shepa ga sa ne noi ning yang khong le lak ke ji thum ka sang le chawe awi tam usually final exam mi sang gi da kle hi la na ta cham dara mai na kup sang ga sak mi lo kala ba ibra chang khat ta awi chatwa gi da kle mi rin da noi pang le hor sang da le kho na maya me kha settle ga sa wa pong career we pong ngatai ngata da tarkar sa da kle hi atam ga chi da na ngaran mi plung lo kala khwa pam ga chi wulin na li otram ga chu khwai opportunity mi lak lo ga chi thumi se ha ka sa ne shim khur khane je wang thum se ha sai chang khat ning shie kala thum na ba sang the church li la ka hora ka sa ta ba sang sak mi lo shit lo ka chi thum se ha sa da le aroi nga sin wi na wi khring na tui hi nei thum li ka chang khat ta ma tui mi lo pro ho ra sang khai sai ko ru uk lung li phap ka ta sang mi lo na raw li da na ka chang khat ta pang shap mi lo ta se ha ka sa ne I thum ning atang ka mi chi shu mi ni pon ai Christ mi king sar no amen Rally ning shie aroi thata itum rawi tui pheng rum gbai atam khami wang mirin songza hi itum ngasam roxer daklei khare khnau ngabai chena Mumbai li rasang khare mi la le kala hili kasang ngapam arui la pam dle kai khaba apam mi huina shimung thui ga hai kala state khangate city ga dei ba thui ga hai la le ka pe kala actually situation hi wang ina mi chung ga mi thingkani kan lai ga thing sa ngalang da thui ai kaya khna hangara kaya khna pam haura I thum ba thei mane mirin hili thum ma malai ki chia re rawi tuina hang da khle khuram ga sat kho Abraham li rana ga pam khui la ga sojourners halaka apama khawina akhliwa la ka kisat hi
hi rirana itum li hi wang ho ka queen itum mi ka chang ram sing ram le kho ka ji hi ma malai pai man chui wang ai na itum nang sam da klei itum nang sa da klei mirin shongza hi shongza khang khui hi li kaya khana ning sharla ke nang khui li khla ji hi itum yang prong ra ma chuk prong ra kala hi li pam jing gi ji maning ma kho thang ka ma thang ka na la ila arwi na naw cha wai na one thing ai na yearning na sa thui ka hai that ta itum na cha thui sa thui hau ra kha hi li pam da lai la ga ka pha wa sa ka hai ri bra le otram na chi ka hai chi china aman set ma tai me kha re ta ta itum mi kum mo location na ka li pam la ka ji mang maning la kha itum ring da khak sui da lai la ka hi li ri bra le otram na chi la ka ri bra wi ning yang khung apong li shepa ka sa ka ji ri bra na ya khaning chang khlak chi chui wang ne hi mi ni tum sap la pe na chup na chi se itum na Hebrews chapter 11 ka pa tamli khram khrami ka chung khoi khrasan changde apelino phok la ka shik ka sang na ping atham apam hia o ka thui apam lam hang hia thata ithumui ka chang ramaning ma kho chui wang ina chili chong khamai ba khi khla ta ka bri bra li shepa ka sa kho ka ji atham no o ka thui ring ka pha o ka thui wi mina sot ka ma sao pa li ba o ka thui ning ka chang pa li ba ka sing ramui cái sinh ra mình phá cái mày thì cái bằng cái khui hi cái sang faith bị mang ngay là cái bằng cái khui lạc chui vang ấy là ari thum na chỉ liên cái hell là cái chapter 12 verses 1 to 3 hi thum ata khawai sar chế này thum cái tong mang la đến song ra cái khui hi mà pung phalak cái năng khui sập khawai thum hot na se cái yak năng sam nak để khla cái hi atang han ngay hi wi amu hi ari hon WhatsApp li mani nga Facebook li ka chung ga the familiar sa khai re hili khi hang le li je kha akhali ba print dia hai ma thei mere coronavirus is coming how to be saved jena akada Jesus is coming how to be saved jene kai hili coronavirus ra le da ka hang apam hili ba mi ga chung khana hili kiu sat lai wo kha ji shura rat lai kho ga ji pa hili mi mara ma da theng ching na le da klai achu church ka chung khali building ba hak lak ke na sai la ka church mi ka attendance suita la khai atam church ka la ga ri rawi tui ngana khangai ri rawi tui di ra ga chang mi hi vat lak khai atam kha o ka thui wi khang ta ka tong ali ba itumi thang mai mai khar hai re chung mai khar de itumi thei ba hai re kha ri rawi ka chang kat ri rali kho kharum ri rali shepa ka sa ta khung atam tran itumi ri rali satum khui thuk chi wa inang na thor YouTube li message aga pa khui mi ping na arui mi in ma ka thei coronavirus masili pai de le ju wang ng chi akte lam mi na tung da fu ina tung da tuk ner lo maram atum na ngawai ka hai mas si ning ga chon si ma kning ji lam mi na seung na ka man bai ju khang chi precaution bu khoi de le de masili pai jata ka akra ka ba le hi na ba thing sak sap la ga gi pa hiya mi hi nga chi da ka chang ka tile shit ka sang le lak chi ne wa kha morai ka sa ping dia jishu krisna ra thang hon na ka tong tu kui la ka mai fully mai ina shida horo ko mai fully ka tang ma vai la pam horo ko ka chi pa chi khang chi hi mara shung de chui wang ina a chi itum bing jishu krisna ra ta le jishu ra ta le ka chi itum ki pa na kaจะมีกระชุ่งกันนะคนจริงๆเนี่ยมึงอะไรมันเองจริงข้าโคโรนาไวรัสระดับเลยป้าจีบไอ้ตุ่มคนจริงๆเนี่ยอะไรตัวเลยชิมลิงอะไรตัวเลยระลักให้เต้นนิ่งๆมองแล้วก็เซนิไทเซอร์เนี่ยปังกระตงกระจิ้มเมสิกแล้วก็เซนูคุยได้แล้วล่ะเซนูเปกเกตจีเซนิไทเซอร์มันนิ่งกันละพาร์เซอร์ละพาร์เซอร์ที่รีได้ตุ่มเนี่ยเซนิไทเซอร์อีวิชิมลี
virus ra hai re chui ka sang ba che lei lak la kha Jishu Christ na may fully thang ma thang pichar sa la ke her sangar ko chui ka sang here itum ara chui wangin itum ma itum mirin we shongza ka khui hili faith ka sangi ka ya ka darkar sa la ji hi pusawi mang nga ok ka thui mang la ren we faith hi darkar sai ga ji hi ta ma chu khui nga sa ke ina ara hili yang ta tam thran remake up the inspired by those who have gone before itum lish ka sangwi mirin ka la hui shongza khang khui hi wa alung hili brivrana thata na thu mang zat lo ma chin ka itumi mangale zat ka hai chunga jena ha shop mina ke hang ka hey ok thui simi kui asingli under the sun ga je ok thui da ka itum bingli ka hang na thum na aroi thai da klei hi khareli ma shok tak rang chi maning mane shok khai re kan ra man na khrewe ping na experience na kan thui ga hai kho mai technology ta da thar khui ga shop hi mobile upgrade ka sa maning ka itumui software upgrade ka sa ba lai kap re ka thalala nothing is new under the sun reader mi ka chung na experience hai ra ko khanganai principle ji atung ning dei sala la principle khanganai ja mi ping na ka chung kan hai ra ko ka ji hi hang is de jena itun na thui ga hai zat ka hai mi ping joi na ka teo ka thum yang ra chi no Hebrews chapter 12 verse 1 eli look at the witnesses therefore since we have so great a cloud of witnesses surrounding us in the ari iwi hi khawin a part New American Standard Bible in hili ki hang la da itum ara mang la ren wi ka sang wi shongza khang khui hili mi ga chunga ka sang mi ga chunga therefore ka hi itum wi chapter 11 li refer ga san chapter 11 list ka sang wi hero ka chungoi aming hang da hai la ka atum na sa hai ka tong ja hang hai la ka jiwi wang ina hey itum achi nana chot ta kle nana phung da kle crossy na mang maning ma kho imang maning ma kho nana phung da kle ji khui maram la thla ji hi nana thai ngai ka na heo yang lo ka se an ka hang ba imitate their faith ji ne aya ina chungna ta vibrali mi ka hai vibrali athang ina hangai re se ha ka sali aroi itum church maka pai mangurum bai salalla church itum support sa phung ta phaning la ka le silak kaina tai offering ke me ka hita ta chi hora mi man le kai ka ba simkul kai ho marek lak kaina itum free will offering ina dang ta chi hora le ing phalak ning silak hita ta vibrali khamiwi Rivali kami matami kap kuci pamai thui kuci kami kuci hi itum mikumo akasat itum ningin apa tanner gitu. Tayang apel na remake kap ta awi uklung hi rivali mi hai laga rivali shepa sa pungu ju lai ke shijena ana thada rivali mashivam lak la pamai kap kuci ji khira laga uklung ning yang tong ting de kuci katui ot kasat na rivali jungna ta jika thairala na tanner hai la anna ka pha ka sawi wang ina ame gen na ale melu ma ta sa ka hai chui ka sang ji ka tha chin apong na tai nga ta missionary sa la ka singum ka ya ka sang da sa la ka hui ka mi salvation ma thai lak ma ne ka thalak le ka ji hi itum gai ka na chot ta le re ningli kha itum na noa le phaning la ka ana singum shakamuku ana lecture sati rawi tu ye ha shop la ka awi family mang kan kui te dei sirapi ashiti shat azang la ka ana amazang la ka shini mang jing tang ka kui sam hang te singum shakamuku awi mari khong shema man la ka ana rawi tu hi tam theida awi ksang ji Abraham li awi pangwai ramwin ra ho khui la ka kali la ma thai la thata ma ka china dang da lam hang li kuyung kuiwa la ka
ที่สังนึกสักหายได้เลยก็สิ่งรักอาจจะน้อยเฟกนี่วิเฟกเลยเลยลักละข้าก็จังก็แต่อินาตั้งหางกันแต่อิทุมฮิลีอาจจะอิทุมนะฮิลี players เป็นนักกราวน์ในฟุตบอลสเตเดียมนี่เรียวเลยก็กราวก็ต้องอาจจะในอิทุมเลยยังจังเลยใครมองไอ้นักหางมันนิ่งมันเหี้ยก็สิ่งนั้นเนี่ยอิทุมนับปั๊มเลยอิทุมเลยยังด้านเลยก็ทักเราที่ท่าเราตะกหางมันตัวมันนิ่งมันเนี่ยข้านั่นน่ะพุ่งดักเลยอินาพุ่งดักเลย experience cross จีงไรก็จะอปองอัตุมนะพุงเซอร์ให้เราโคถ้าเธอนั่นนะพุงดักเลยจีอีวีไปบริหิกทำมาสังลักมันเลยจีมังกรมันเลยจีเนี่ย there is everything anything ไม่ถ้าเธอ slightly นวิกระจายหนึ่งเตยสารไปถ้าเรา principle จีแบบงไรก็จะจีอัตุมนะพุงเซอร์ให้เลยจีวิวังนั่นนั่นนะจดนะเขาละขนังนะเขาละไปบริโชว์เลยอย่างโลจิลีสังสารโคแต่หังเด็กเลยได้แต่ก็สิ่งราปิงอีทุ่มอาชีอดรำคงชื่อมีเรื่องชงจักคงคุยเลยก็ชดก็สักจุงกับกันไรก็ทาละริบราวิ providence เที่ยวนาให้ในสนาให้ริบราในอีทุ่มเลยก็จุง example ให้มีเด็กเลยที่อีทุ่มยังกับไว้สารเจน่ะอะไรเจ้าท่าจะอาทุ่มเป็นวิมิรินจิลียังแล้วก็ชงจักให้เงชมโลจิโนrun with endurance มาเอตุมนะแต่ไบเบิลลิงปากเขา Enoch walk with God จี running อยู่ในทางขัดทาลละเอตุมิมังลาเรื่องชงจักขังคุยเลียงสมโล run เด athlete อักนะ sportsman อักนะอาวีอัตราสันจีวะชุนไว้ขังสมทัดงสมโล okay ฮิลี and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 12, chapter 12, verse 1 we see. And let us run with endurance the race that is set before us. Itumli ngasam kawai track hai mi ka hai chili sat kita klehi. Thata khang la ka sat se da hang da klei de. Mi kai kana ya boring sana ai da. boring sana ai da. Legi sing na ping ngasam thang da klei mi ping boring ngasam ng ba ma de. Pi la ka pam la ka thata sa kawai ma klei mi ping boring ngasam. Mumbai li active salakan otram khang chuping pouring sam ngam maram kyuwang ta ka train li bus li ngasam jang la ka ngasam ma ta play hina itum pouring sak ba atam lei mane hili itum pam rum la ka ta ka sang thang lang pong sak bai mane la pam vai atam hi ma lei mane chi a chu wi corona virus yuwang ne pam la ka mi hiเจ้าก็จังก็คิดกับสร้างโรคให้ภาษาก็ถ่าสังโรคเขามาท่าสังโรคให้คิวบางเรื่องกับปั๊มชนให้แต่ exercise ก็แบบให้แต่ก็ฮีเจนฮิลิฮันตะเลยป้าแบบอีตัวมิลีเราอดรำคังกับซื้อฮิลิถ้าตะก็ใช้กับปั๊มแล้วก็มันจะลักเนี่ยมันก็ง่ายร้อนแต่สัตว์แล้วก็มันจะลักมันเนี่ยก็เงาสัมโลคังเงาสัมมันจะฮีอีตัวนั้น endurance ก็จะฮีฮิลิคลาจะก็ steady determination to keep going. It means continuing even when everything in you wants to slow down or give up. จอดไทยเลยถ้าตั้งนิ่งข้างนอกนี่เป็นห้องนี่แต่นวิภาษาเลยจอดไทยแต่ตั้งไทยแต่สาวตั้งตรันเฮ้ยทราบผงเหรออันนี้เงินสินมาจากเลยสิหนาวร้านเลยเงินยุ่งเลยก็ exercise ทราบมันมาจากเลยหนาวนี่อัดจอดไทยเลยเป็นห้องแล้วซะข้าอีทุกเมื่อก็เลยจอดให้ตั้งให้ก็จริงหรือเปล่าหนูก็คือ endurance ก็จะไปเหรอถ้าจะจอดแล้วตั้งแล้วขังแล้วก็สาเหตุที่ important สาเหตุหนู endurance มันก็เลยวังนี่นะไล่ก็ตั้มบิงจุงก็อัตราส่วนมาว่าช่วงละตั้งให้ metric pass มาสารตั้งให้มันนี่ก็คือละขังเรียวบิงละไม่อยู่อีเดียวละ marathon race เนี่ยสำหรับก็ว่าช่วงละตั้งให้จุงนึงก็พาเตอีตัวมีชงซาขังคุยเหี้ยถ้าแต่ยังก็ถ้าแต่เขาพวกก็เลิกจิบาจิมันนิ่งละก็ถ้าแต่อัตตังเลิกจิบาเนี่ยขมันไต่สายแต่ endurance ขังก็เท่ก็จะฮี important สัก determination เลยผมรักมีใกล้กับว่า determination endurance ไม่รักใน perseverance
ทั้งก็กันที่ทั้งก็เร่งพาตะเลยแล้วก็ว่าไล่ก็ปังไอ้ละกันองค์บาแล้วก็ทุ่มทั้งไปให้ก็ตั้งเขาexercise ตัวสังไงละกันซาละก็ตั้งเขาเสียหายก็ซาละ church ตัวกันไงละกันหับตาขันดิกตัวมุงกะแล้วก็เจนตั้งเขาคือว่า endurance มันเลยบางเดมึงลาเรนเพการ endurance เลยผมละอีตุ่มนึงก็สมดักเลยเพการฮีอีตุ่มน่ะอีตุ่มชงซาฮี competition งานดักเลยขี้ลักละมีใกล้ขนาดยะมาเทมันอีตุ่มอักเคยน่ะก็ Christian ก็สังเกตอีตุ่มงานแล้วก็อีวิ church อาวิ church อีตุ่มงานทุยก็ให้กับบ้านมันนี่ก็อีวิชิมคุริอีวิมิรินดังหันทุยก็ให้กับบ้านแล้วก็อินอะไรมาทำมาเย่อินอะไรพามาเย่อินก็จะไปอีตุ่มมีกุโมยนี่ฮิวิ nature ฮิเลกโน่ข้าพเจ้าร้านหังดักเลยอีตุ่มเลยเมื่อสมโลกจะชงจักคุยกับไปหังดักเลยเฮียมียากเลยนั่นน่ะเมื่อหันแล้วก็ยุยคุยกับไปจะมันนี่นั่นน่ะก็ยากอะไรพามาเย่มาชุ่มไปก็แล้วนั่นเลยมีก็ยากกันนะจุ่มมีแต่เทนั่นเลยก็ยากกันนะก็หาวตะเลยก็แล้วนั่นน่ะคิดอดไม่ใช่เลยก็จุยนั่นวิ achievement ก็แล้วนั่นวิ followers จุ่มไม่ตะเลยก็ไป Twitter นี่มันนี่ก็อะพองก็เต้งได้ทำ media เลยก็ please ก็ซาสิละมันนี่มันอยู่ก็ที่ media มันก็หางมันนี่เนี่ยก็อีทำอุกลุงอีทำขังหันก็จีฮีเลยก็ริร้านหังดักเลยป้าบ่ very shiver edify one another อาคันน่ะอาคลิกต้มมีเลยกันทุ่มฮีมาทั้งกาขบายสารโคก็ต้องมาจีงรุมดะจุยกาขบายสารโคอีทุ่มงหันพรุ่งนะงสำรักก็อยู่ competition here not to out to your fellow believers or not to out to your other Christian fellows เนี่ยอีทุ่มมีขังหันฮีอดสักไอ้น่ะอีทุ่มมีถ้า the strength intellect ไอ้น่ะสักกี่สิมันนึงละเฮียก็สั่ง faith อันทั้งอีทุ่มchapter 11นี่ยังให้มันขจรหางไงเลย faith ก็สั่งไอ้น่ะเรื่องกี่สิโคเฮียสิก็สั่งไอ้น่ะเรื่องแล้วก็คิดเรื่องกี่สิงั้นสดนาวเลยละมึงหันน่ะโลขังเตชก็สั่งกับปิงละมึงหันน่ะโลก็คิดบ้านหันกี่สิจิปีบารมะจิปีน่ะอีทุ่มนึงคุณดาขไว้ได้ตะเลยพระเราตุยสิ่งแล้วก็จิสุคริสต์วิชก็สังเวยอลุงลิจิสุคริสต์วิชก็สังเวยอลุงลิเงรแล้วก็พระเราตุยในหิฮังเดเลยอิมาสปายมันพระเราตุยในหิฮังเอพระเรา principle หินเอแต่ตัวนั้นงชุ่มแล้วก็เมื่อกับพระอาจารย์รักก็สุยตั้มตรันเงินนิ่งกี่กจีก็ลากันนะฮิวิ system ฮิลิกรับสักให้ system ฮิลิจ่อไปสามีสาวเสียจะก็มีสามันนี่ก็จ่อให้ไทยก็ไทยจะลิจุ่มชุลก็จะปาจะมาสาละก็ against the flow of this world ฮิวิ system ฮิลิขังเงินนิ่งกี่ฮีอีทุ่มลิว่าได้ชีวิตชงจักของคุยลิกับหางเลยวะก็ละอีทุ่มกระตุ้น sinfulness Bible ลิปองจุงกะลิ flesh lust of the flesh ก็ทีอีทุ่มมีกุโมวีขังเงจ้าวิ nature เฮียถ้าแต่อาสาวินิ่งจังก็ทีฮิเลยชดเนาะพี่ขังไงปั๊มขังไงเงจังก็ชีวิตใช้สังขังไงมังสังขังไงมันนิ่งก็ขมาทางขมาดังวินิ่งอีทุ่มกระตุ้น selfish nature ล้างไม่ได้กระตุ้นก็ทีฮิป้าฮิลีเงรโลตัวเราอีกหนึ่งก็หาเนี่ยวะช่วยบางเลยนะเฮียอีทุ่มกระตุ้นก็ลิกลำบากสารทุกคนเราอีมังลากระทารุยฟังชับคุยเลยก็เราอีมังลากระทารุยฟังชับเป็นเงรพลงกิจเนี่ยเลยก็สิ่งราปิงชงซาขังคุยปิงขังซัมปิงงั้นซัมซ้อนมันจะไปมันเด้งั้นซัมซ้อนมันจะไปมันเด้ถ้าแต่อาวีอัตราสันนิบาตชงโดนอังซัมเฮากิเต้นั่นแหละอีละทั้งกันมาทั้งกันซัมพลงฮาร์โคขังซัมจะเลยพลงรักจินอาทั้งอีตุนใน Hebrews 11เนี่ยหังก็ให้ปิงฮีอาตุนซัมก็ให้ปิงวิเคราะห์จานก็หังนั่นแหละอีละทั้งกันอังซัมเฮารู้ช่วยบางเลยนะจิมังก็ซัมรังละก็อีตุนมังลากระทารุยปังชับพงเลยก็เจียนี่ตุนกระเริกไปหัดนาเลยงั้นซัมพงเลยโอเคอะไรexample testimony ก็ชุ่มก็ที่เลี้ยงเลยก็อีตุนมังลาดินเพการฮิตก็สังอารมณ์ลิงงั้นซัมพงเลยข้าที่ลีไปละไอ้น่ะอีตุนลีมันจะหัวชกมุขโฮ be prepared for the struggles that will come มังลาดินชงซาขังคุยลีก็สักลาบพงเลยจิน
Itu na Hebrews chapter 12 we arwi 1 we busy kanga. Let us also lay aside every encumbrance. Reduce your weight. Weighing machine high la garu hon in the kaya mo man isin na hara kaya mo man la. Mara kani ring pa mara kani disappoint sai. Hili rirawi tu ina hang da klay pava. Natum hi khang sam ngi hi. Challenge haklak hai akale how ko hili itum la commitment lai phumra. Reduce your weight. Itum na hili yang adam tran. Weight encumbrance ka jihi kli kla je ka simply mean a bulk or mass of something. That atang ritlak ka ji weight walay ji. Ka ka chang ka ta hiya more maning mani ji ko. Hina more maning ji. Thalala itumli khang samli hina khno ate. Itum number 1 weight ti retire itum exercise massage ngap mung samran thak tamo wa ner. Kala chimang mung le itum ngwai tak le sari hina tang da overcoat ngwai ka thak tamo samran man. Shoe tong hai ka itum thak tamo samran man. Ka sneaker ka tha short ngwai panyan sang de hai ka itum pang mai thak mai tang sam sap ko te. Chui bang le itum sari na tang da Rita clapping ji kunda ki no ina half pen ga teo ka sang mai da sang la ka ngasam ve li ili namazang bai marak ma chi marak khang ngasam li race li ina pital su tong la ka sang gai ji ina boots tong la ka sang gai ji ngai ma chi marak ka race li na boots tong la ka atam dran I hi ba ba shumrer marak chi chui bang ina disqualified ma sa salala Namasang bay man image salala itum ling kunda le how got itum shong za ji ba wa shung rer gi ji ji ga tha ga tong ji he ta how lo ji hi itum li rao tu na hang in the wall Kili do hi Hebrews ka ga pi ba hina Kili ga hang lak klag ji itum specific salak kan hi the ma hang ne ka thalala atam ji Judaizer bing we ji huti we Atame dharma, ji shumarang la kawin dharma jiwi. Atame legalistic sa. He the ayin mayon na ka. Jiwi ayin ka mayon ji. Even after Christian on gaya na tang da ji pung la ka sa kite. Kala kaya ka ba traditions. He that is the rasay ka jiwi. Apong ngate da atum na ya. Ji sure la ka. Very sure ka sang mi alungli. Christian we faith in the kiki ne jo alungli. Circumcision na sara. Tang na yul laga ahui rim sok wat la sa ngatei ngata da sa ka achi itumi alungli tumi nga chai li khimu me ka chi ka thamale sam la pai itum nga chung hande ta tha ka cinema khe ngi morai mani no the fact that you watch movie is not a sin ta tha ka khang ta tai na entertainment sa tak le khimu mai hi morai mani Here morai maning ti itum na awu ji kushok la te pale kushok la ga khang tam dran hi morai maning mane spai novel ga pa hi morai maning do like itum na ngai nga ta kala love song khang na hi morai maning do love song na la ga ero na ka na la na clip ning la idolize sa la ga ya achon na maning ka yu mi ni ok thui ka bai kamalai Iwi wang na maning ka si hai na pa mai ta ale khanga la ka sa ta le la ti tum na le si da na la ka cha ru so ta ta le ji ji shu ni yang da la kring pa ma rao la ka ji ne maram ma ji shu wang wa thang ma chi ma ji da ka na la na wa ka ji li ta na maning ka yi chi hao re na maning ka ing khak chi hao la ta ka yero na wa ka le mong shung da na la bu ji ta ta te hang ni na chat la ji phaning da le ji The love song di moray maning sa moray ka rivali ko krumlia ma khno do khno zan ni te lek sira chen an hang de le baba itu mis ka sang we alung li sa tak le ka tong hili hap khno da ka le ka tong ni ma ba lo hap khno da ka le ma ba lo mi kai ka ba party ni ma ba mare ina ma bang sa la
cái vợ ấy mà mừng cái thật đi vào đấy mừng là mình mà không mày ai tại cái sao đấy ấy ra cha khai ni cái tiêu cần hồn mình cái tháo đó ta lập cái tiêu cái sai cái tháo đó có thấy cái sai cái tháo đó được hình đấy khăn đơn nữa có thấy sai là cơ nên là ta lập ngọc hồn là cái là church mới dừng ngay mà đây church cái yang này số khai cái ngọc hồn sang bay cái gì nên là cái phần này church ở lùng trắng liệt chỉ mà mình tham này chỉ sửa mình tham này mà cái yang liệt chỉ sửa mình lấy cái là cái hàng được lấy ba vợ nên là mấy cái gì xem mà là cái sự ham sam mà này cái này mà làm mình là nói quá cái trong apong cái tiếng cái cinema cái yang nó mình đi cái là lại nên là ba được lấy chỉ là joy of my item hi đi cái chung cái debate sai cái mồi này là ba cái aru hi cái pin mình hàng được lấy here mồi này cái chỉ mình một câu khăn knowing cái sam được lấy đi knowing cái sam là along đi hấp khăn nó được lấy cái khun đa được lấy cái tông cái gì one after another you have to remove it one after another reduce it cái gì này chỉ lấy khăn đa là cái cái chúng mình phụ sai là từng đã ra không muốn đó thao na gái bình hi cái careful ra mà ra mai active mà sa cái tụi mình là trang sĩ cái gì hi han cái thao cái này cái tụi mình là trang có xìm này gì cái thao cái tông cái trang sĩ cao thế cái này cái trang sĩ lại cái này là người ba côแต่แต่มีหิงเต้งเต้เขาถามอะไรอย่าง active ก็ซาที่ important ซาที่ว่าจะวิบางกันนั่นเลย active ซากี่ที่นั่นเลยนั่นวิเสียก็ซาเลย church ก็การเลยนั่นวิอปองเต้งก็ตาตเลยนั่นเลยขนอดก็เลยก็ต้อง we have to work it out จริงๆก็นั่นวิเลยจะวิ endurance มาเลยค่ะนั่นน่ะวิบราวิถ้าตัวอดรำกันซื้อกี่ก็จริงที่ตุ้มก็สักโก้เลยก็ชิงราบเองนั่นวิ work nature น่ะนั่นเลย permit มาซามาแต่มาละหันก็เลยบ้าบ่อัตตมมาเลยมาแต่นั่นน่ะซักไว้ work out ซักไว้มาเลยทุกก็เจียไม่ได้ทุกค่ะ if at all possible we have to work out we have to maintain discipline ทั้งวิเคราะห์ discipline เคลมจีก็ยาก important ซักก็ละจะได้ล้างไม่ได้อีทุ่มก็ละตั้งแต่ก็จังก็แต่ที่แต่เคริ่งฮิลี benefit ก็จุ่มก็เลยจีมันไล่ไปมั่งโค another probability is the fellow Christian อีทุ่มวีถ้าแต่ activity ฮิวีจิมังมันนึงละเคใกล้ของก็ถาแล้วก็ซึ่งก็สารละก็สดน้ำใกล้กับนั่นนึงก็คุณดาไว้ก็สับไปเถอะเวรชีใกล้กับว่าถ้าแต่อาจจะมีหมดใจฮีมันก็ซ้ำกันจีคำว่าชัดวีถ้าแต่มีลิขจิตปัดวิเคราะห์จันมั่งหางอะไรเงี้ยยุบปั๊มในหน่วยบางคุณดาไอ้ก็จังก็แต่หุยขมีสมังก็ให้มีเงินซาสารไปหุยขมีสมังลักก็ให้มีเงินซาสารละเอาไว้หมดใจคอนโทรลมันก็ซาเจมส์เนี่ยก็หังเอาไว้ตั้งเอาไว้มาเล่คอนโทรลมันก็ซาปิงชีเชื่อไม่ชัวร์ก็ซาบริชิมนิ่งละชิปิงก็นั่นนี่ก็คุณดาก็สิมียาค่ะก็จังก็แต่บริชินเนี่ยที่ซาละเอาไว้คริ่งกระเอาไว้อาจจะมารำเอาไว้เทสซิมนี่นั่นนี่คุณดาเลยค่ะนะอะไรมึงอยู่รึกไว้หดหนาผมนะมารำat the end of the day what is more important no spiritual growth is importantนี่Jena, ketika thang ngasot naw akhi alek ngasoy na nawish kasang alumni ngakunda taleka jiho katak thawlo chin ai man le hang dak le reduce your weight chin na ne rit ngasat le nawish shong jak khung khuli chin ha not like ho itu mui ngasot naw khang you really careful ka sadar kar sa ko sam mis na someone ne ka kapi hey we rally ma ka thaya we rally ma khang na chia jipat ka sara pingwi shimli shong zali ma ka pam song phu ma ka pam ma khang ning hi ping hi khama hai ko ta hang le de identify your weakest area ara hili and the sin which so easily entangles us what is the one sin that easily entangles us ka ak hang lak lo je kha sin of unbelief mi ka chung ka le a chen khunda tak le mish sang khar bang de ila itum ko tong mish sang ner ma de aya Jesus Christ ka ji hui khamia nei ba se sangai ram me ka te to te practical life le Jesus na ka chang kat ta itum li preserve sa me control sa me je me ya de thalala iwi ka za tak le ka za te Jesus na ra mi lak ka mish sang ner coronavirus hui na Jesus na ka chang kat ta ili kan mi lak iwi shim kurba ana safeguard sa mi le ka ji hi mish sang ner de kyuwang do
faith itu mesti kesang kebat apa atau ngator tahu ngamcui na cara kau awit testimony kan deliberately tada ana what akashman gaiji rira lumission mi da samangsi ke jata ana seha sa laga khangrai tam tan out of nowhere tada out of nowhere ba samang mi ko pai ji pai lak in samang ri ja sam hang ka rira na ta nga han ga mi ki ji marakli itum hiya jine waru aruri face at le tada rira na sami shape da rira le po hai laga rira na sami ke tu mi mata khak laga ya Rivran la samila ka jiwi ning tak kam ne ya itu mi ning ite Rivra nana kazat ka shi iwi shim kulimara pai mo kho ta hang la ga sa ba sa ching la ga kharo ka teo ka mi hawai ka iwi corona ite sa teo ring ba corona ite ning mong me ka si itu mi ko mo wi ka sam ka le la ne klas sin of unbelief ma Rivra le ka changat te chi Christ Rivra wi naula ke anda ili ke sing ram than ga mi ra hui kami ana samang sat lakra ka chui ning lum tur ka si sang tit la ka ali ngavap la ka ngavam la ka sat ke ma chi la phaisa li lan li akhwa bing li si sang thui ga hai itum le shon ga hai wang itum kong lui ching ga le go chui wang ne na li hang dak le hey mas ka sang wi isra na lam hang mi ga chung ga thi ga hai thi kyu wang sin of unbelief sin of murmuring ide mas ka sang wi na murmur ka sa kha te Rivra ni complain ka sai Rivra never ili injustice sai the complain sa la ka iwi ka zati marai ni mane iwi lansin iwi problem iwi ka ti Rivra ni mas ka sang wi ni tum complain sa khai ka chung ba te Rivra na chi warn sa le ko ara okay apart from that you may have your own weakness kill it no really mi kai ka ba zammi asak mathai ba amingin masabai mi kai ka ba shnao wi phai thai mathai ba pang thai mathai ba mi kai ka ba phai sa aming khanan na masabai it's how we area like you know it's how we days like you know he klila kala to identify sa la item careful sa la ka special attention ka mi hi important sa la ka to mali fix your eyes upon Jesus rivali no we unmik that young tit thai la ka clay hina kama tai ko to mi shongza sa ta clay here begin and ends with Christ fixing our eyes on Jesus the author and perfecter of faith who for the joy set before him endured the cross despising the shame itu mi amiki rivali yang titki jishuli yang titki kyuwang kala je ka kasang ngi ka chwe ho pho faith ti jishu ho pho acha ka apel na kasang wang ti ga hai Noah na Enoch na Abraham na sa ka hai ka tong ngi ka chwe wang ka jishu Christ na rivana jishwi kasang ja tum ni sang mi la ka kala kasang ji iwi na ko da an ji thei la ka khra tam thran mathang khara de le gi sing ra pe jishu na phok la ka agatang la jishu na tang ni ko kasang na ji ka jin phok ra then apart from Jesus there is no faith apart from God there is no faith jishuli thata her kasang jishuli da na tong ding ni hor kasang ni ka na wi iwi ni kasang le ak ne ji ma malai pai man yang nana kaliyang li itu mi shongza ta takle dam thran nana kaliyang li gi pa hi important samai thui ni wo khanga sambing na atom we target li finish line li am ti la kang na sam kha distraction ga chung ral la washung shapkin khati mani ka na we apaiji shung da nai de ga manai de la ju yang sang mani ga na we ngalem le khunuk le ga zat tak le ga sot na ping atom ra hai ga chui ui ya ko pe le ga zat mani ga khal la ta apong ngai da mi ping na le ga sot na ping chair sa na we aming ba tak le ling le ngai ung le wa sa thwe ra ka na chi hui haoไม่มีมันข้าก็จังก็จะโฟกัสหากี่ทีเหี้ยโฟกัสหากี่ทีเหี้ยจะชูเลียงติดไทยก็จะชูเลียงติดไทยก็ร้องกี่เด็กแต่มาขลีอาตมเรสขึ้นกับสัมตัมทรานจ่อนั่นท
arana thum na satak le trekking rong tak na ra re arama na sa ka ji line na khan na ka kiba na rong mai thui le yang ra ta atum hang ji ko je na khang na samatam than na thum trek chi mung khai bai mu kho ka ji hang search ni wo ai ta kai ka hi sat ta ka na samaman kai na samaman na ka ngarayung gi si ngarayung awi masung dam masung ta yang mung man na ka na sam rock ni wo at the end of the day mi a khai hi awi na pa tha mai thui the straight side ko kyu bang la no secret hang lo ne ia kili kameng ne ka ili finish line mi ka yang tit da ka iwi na khang na sam tam tran straight ba ni wo kai tum nang rei ba da chat hai ra kha chui wang ne le ki singra pi asi thum mui ka sang along ni la rei ba chi wang ne mi ping li compare sa la kai tum khanang la ka mi ping li yang la ka itum growth ma le lak ka chitrak le ko goal of the race itumi khang na sami ka li atang na to je kha and has sat down at the right hand of the throne of God Jishu Krishna yang in the sam na ga Jishu aba rawi ya pang li ya wakwi bang khong li pam le ye ji hang le de hina hang de le baba atasan li khile la kala ta Jishu de yang tit la ga the la ga ring ga pa joy kala aba rawi ngalebri bang khong le ji thei de kle ji ba ai na athumwe khang ga sam da me shot la la phung le de Jishu li chipat la ga pong ga chung ngai ale mas sim si la ga mai ni ma chor ma soro la ga zain rung la ga nga phit la ga ashi shop la ga thi ga hai ji kyu bang la kla je kha ana now da sa mang gi yang tit la ga sa bang ai na wasung shop ke de itum me ataza ni khila kla da the ka jili wasung shop ra simani ga arroi mang ning hai kai thum hi ma khang ra man nei chui wang ni na no we atasan ki do na kali asang ra na ni king ram ni hai le gi ji it should be very clear jiman le ka no we bare shirin phe kan ku ro lak ba khna wa sa da verse 3 exhortation tha in patar la ka hin khang chang sara for consider him who has endured such hostility by sinners against himself so that you will not grow weary and lose heart. Jishu Christa Rivrana now mirror and the shem kui or the ticket tongue and the shem Colossian the hanga creator lucky the hang. Kasaka Babi Rajana and the series Rata come in a creature Rakasa become walks at the row twigs in the walk. Laga Ali ton luck in a chipat, Laga Ali Shimshi Laga Ali Satat Kahai. Ali rek krek ki ban rek krek do tika an shem ga kui creature de an shem ga kui ya an shem ga kui awi pang them awi creature dina morai ka phunga creature wing ga chai dila morai ka phunga ma tai ma khao make up ka ji mi ping dina ali thar ma theng lak hai ri bra ni satat ka hai ni wo Morai ka phunga kik ka masa ka bayo wi pangli Jishu na humble sa la ka tada aba maya harim na sa lo ji da mi sang hai ra ka who am I who are you to complain God today we ran a hang da le ba Jishu ana tang da humble sa la ka morai ka phunga ping wi pangli chi kho rek kho never kick maning mane nam sa la morai phung na nama salang na naga ima salang na naga chui wang itum na submissive ka sa dia important salak no we ran hang dang le akamang hey faithful salak na raise ni mat aklang na samching no maram na mang mani mo ko ka chung ka na sa te her ko it is possible daga we ran mang lak ter we pang shop ina sung bai kita ta sa ka mang la den pe ka chang kat ta manga pe shop ra chimani ka atasan ma ba sung la Siman hai ka chung so pai saya sa ba ribra ng sanarau tumki ka matuk mane mangla ka thar ng chon me ka atasan ji ba sung shapre itum sai korli maya nak kaina rana ralo ka hang na faithful ka sa wi rao ji itum khna ring na pingai
itum na na humble ga sa sang milo faithful ga sa sang milo aroi ra sang hai no irau sai koroli na tingrik en mu chu kuin na sak milo pam hi wene tum cha thuyai salala hi tha da ma ga siprang na kana tang da mi ga chi hui tung li praha ji christ do commission ari rau le ga shi manglak thar mi yokim sok mi chi aroi na thuide ga tang le mi ching no amen